Kathum rak tak mai asa Bandwan Trophy 2023 pai na unique sumai kazan polo na ba mai football tournament aram sunram youth club rina organize lo ba mai takai inauguration function takai na ba mai to kadau cha mai la na kai po rabuak ta dai na chung ko asai tong mung tong kapi suna ba mai sakwang sulo biura mai chief guest Charles Liang former ADC Tamenglong khani asai tong guest of honors pamho ba mai sakong sunmai pau kasam thai haiga ga mai MCS CEO ADC Tamenglong pau Amos ka mai treasury officer Tamenglong chief host Kasan sami una sabu ko pau nang chiurai thai mai ex official chairman Sonram Village Authority Stage ko Sakong Su Biura Minun Tumsam Ba Minun Akani Honorable MLA Tamenglong AC Dong right hand Sunaba Mai PRO Akani PA Katong workers nun Kanwang Tong Village Authority Pai Youth Wings Ibam Kau Wang Lo Bangai Mai Kansu Gandhai Marok Kawai Akani Asai Tong Tournament Kau Team Sunat Wang Lo Bangai Mai Team 16 teams Kanyu Captain Players Kawai Nabam Kau Aiwai Nabam Kau Atong Sakong Sumai Tuanku Mai Kanyu Kau Di Hau Betangnya Asai Tong Tournament Kau Aram Sunram Tong Organizing Committee Rai Lệ Mặc Bằng Con Sini Ai hay allow đi hết Sabuan Ngan Sunam Ba Mai Kanti đi hết Tum Sini Sai Tong Teni Kau Sakwang Sulau Kang Biak Ba Mai Ada Ken Mấy Tong Bam Kau Kau Tang Long Nang Mấy Tong Aram Sunram Kau Ken Ai Wang Rai Liang Đi hết Sai Rai Mấy Tong opportunities Kadau Ka Ai Mai Akang Ken Chỉ lòng Ba Mai Tare Nang Yu Ta Ken Tuanku Mai Nda Betangnya Asai tuang tournament ko dat ay dai former speakers ngwe kin sangam kate ay na unique sumtong asa kamduan ay gai kin sada lakhe kumna asai tuang tournament ko ay rena as one of the guests of honor saloni meto team wang sana te mai kaboi na tai sana pigan ko well disciplined mani utong control self control sumitong nani wo asai phao karam na wang lo mitong level ko wang tang lo mitong athletes akhat sume player akhat sports person akhat sumitong rendra mai self control azu hai naye player akhat hai kandi to intoxicated sume nisa sume hai sinsu mana nani to pum luan gai karam na player akhat sume sai tong level nani wang tang lo na ba mi ta appreciate su ni betong asai to tong tournament ka hom mi khoi na loi mai ngai agai agi mai ken lung pom sau ji mai ken pat lu kun mi so te ki nani u palup sui na palup na player akadita lung pom nu mai tong azu su lo na bam khon sini asai to tong tournament asai to tong tournament ko tong sun to ko lo mai akani niam kai lo mai tong quality de rồi nào giao cọ mày sự cần thiếu tụi mình hay ai appeal số lượng những đồng thế player có vậy nó có đúng nào đi tuần tournament có mình cười với mình ăn cái là ta cái suy vào cái yếu căng organizing committee players team có vậy nó là tuần best wishes team cái đồng thế asai tuần topik rina ketina bae na nak kakanai na saloni atau profession tonglam kho asai ani rina chakong sumai honorable MLA
Sri Janghyam Longpan mai tameng long AC dong katong instruction bangre na asai district officer horticulture and soil conservation tameng long pitong department hawa ai wang tong de kamai hai ai na horticulture ko interest nai me pu akhat su bijang re na tan dan cham na tin na si ni development ha akai tong ram ko phungang no ai thai tan cham kho tu na ata ka na ti wang lo me tong de me tong kho ha ani wai ai re na public nun wai dai request so lo ni me thu cooperation ina ani wai tan chui na tan kho ki ha kare ni me tong ne kom na akhat da re na ani sports ko ken ta na bang gai the ka dai su na nari ai su sam me nun dari lai su ko competitive exam ko ken pai na karam na ba me gen nai na bang ko nge asai ha ani dong ram di hai pai na dai na bang nai na bang gai the chi ram ai tai sang bang mun do ani ram ha tina kai lao ta ni si tan to mak me pai na na ye ani tu ani dong ram ko kan di hai dai na tan kai lao tan tu nu mi bam pai na nai the mi tong ka dau sam he ani wai la nu the agriculture horticulture tong field ko ken profession ngai pai na nai na ba me youth nu wai dai hai invite su dong ai mi tong field ko nu interest nai thai tat sui na ta lo wo na e tu su dong ai kai kun tong pui pu nu wai ken ani tong kai lo ching ram thau ba mi jam hai na hai hai mi ram mai kham tu profession hai gai ma mam phokin nu wai ko mi so ki ani tho mi hai men su mi tong profession akhat re ti ha ai sa lo ni asai hai kai lao ta me gan ko u tho khatan ba dang ma khai climate change kalam pai na nai the kai luang kho ba mai la ri kai su thai mai non ha mi thai ban su ban thai kai gan ba kai lao ta na ba mai mai thoi to sai do technology ko mai scientific ju ko ka production gai na ti pa kho tu ne to ye thung wai la ri kai su hai mi ken mi tong profession ko gut thang ka na ye ti hai ai sai ka lo ni to ne entrepreneurship hai kachang pai na nai na ba me agri horti ko explore su mai tong ram ani wai explore su na mai tong ta lu mai pai na nai na ba me mi ko hai agri horti ko atong profession nei tu mai to ani lau kai ni mai respect su ni mak mai aju get ai wai mi ram mai kan ni thang to agri horti farmer sai doi da ma chai ni na ping le regard su le hai ta kom na ani tu ka gan ka tu na changes ka ngai ko mi thai lai na ani wai gen agri horti ko scientific su me tong ko farming technology kada gong me ko apply su nang kham yup nang wai la ri mai su hai nang wai ni wai kin kapit pa na ani tung ram di thai economically science me tong profession ko me tong level ko ngang lu ei ni ti hai sai tong ka dau ta me tong tournament ko ha ka dau ta me la na invite su na ka ren mi tong ne kon ko ne sai former speaker nang wai ti tin na si kha la ko na ai bi we kha la na me ka tong ha ma ge ti ta ti na si mi tong ho ro loi me ngan chen doi ke do bang ko ge ti ta ti na si kha la me su na abia ka ro ken biểu gai mặc gì đi ở đây chúng tôi chairman tại quang cái trong xem bàn nó là lo vẫn có thể